دەم خۆش گۆدار و تەماشەوانین هێژات باسی ڕۆژا ئیرۆ دەلگەلبەمە. کریزا سووریا 7 ساڵم پشتی دەستپێکردنا شەرێ نافخۆیی هەرچەند bi destwerdana aliyê navnetewî û heremî gihiştiya Astekalos dibarê navxweyî de rejîm her roja diçe kontrola xwe li ser erdê berferehtir dike. Bi Rojavayê Kurdistanê jî ewrên gefê xwe belav kirine. Rejîma Esed daxwazara destkirinê dike rêveberiya xweser ji alî xwe ve diyar dike ku deriyê diyalogek bê merc li gel rejîmê vekirî dihîde. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê jî ku aliyek bi bandor li Rojavayê Kurdistanê ye xwedî çi helbest û seknê ye. Li gel Serokê Komîteya Pêwendiyên Derveyê Enekesê Kamîran Hecovan babetên germ ên Rojava Rojavayê Kurdistanê em dê bigirin dest û binirxîne. Slavkek Kamîran rejîm daxwazara destkirina kontrola Rojavayê Kurdistanê dike. Gelo ev gefa rejîmê li ser erdê dikare bibe rastiyek? Bi rastî tiştekî gelkî zehmeta mirov pêşeroja Sûriya bi giştî bêje vê çawa çêbe. Ji ber li hevkirinên herêmî û navnetewî gelekî bilez têne guhertin û gelek alî jî cihê xwe diguherin. Lê tiştekî gelekî balkêş û gelekî diyar heye li wan di hevkirina da bi taybet piştî astanayekê û heta weke niha ew jî got rikberiya çekdar êdî ji hewlê rabe û me dît yanî hêzên mezin weke Ceyşul İslam weke Ahrar Şamê got û em 10,000 15,000 û 20,000 hemû bêçek bûn û hemû lawaz bûn û hemû jî derketin bi lihevkirinê weke min gotî lihevkirinê hem herêmî hem navnetewî. Niha bi nisbet peyede jî dora wa jî tê. Ew jî wê bêçek bin. Lê dişûna wê da wê çi kirin heta weke îro ne zelala. Yadî jî heger em bêjin rikberiya çekdar wê ji holê rabe gelo lihevkirina siyasî wê çawa bê. Yani ne mana wêna gota ev hêzê hana bêçekirin demek serketineka otomatik ya vê rejîmê û di serketina wê siyasî jî wê hebe ew cihê gomirov li ser bisekine û ez bi xwe nebahwerim. Yani rejîm her çi qasî jî bêje her çi qasî jî pêş keve rojane di meselê leşkerî wada lê di aliyê siyasî da ez wê bahweriyê dema Sûriya pêşerojê wê birengekî dî avakirin ne ew Sûriya got rejîm bi xwe xeyala wê de got carekî dî bikeve bin destê wê da û merkezî werê birêve birin. Kontroleka navxweyî ya rejîmê belkî li ser erdê berferehtir dibêke Kamîran lê kontrola hêzên navnetewî wekî ku Sûriye di nav xwe de dabeş kirine. Tirkiye hin herêman kontrol dike hêzên hevpeymanan hin herêman kontrol dikin bi taybetî Amerîka li Rojavayê Kurdistanê Rusya hin herêman kontrol dike û destwerdana Îranê ku li Sûriyeyê de tiştekî herî di pêş de ye û di civînên navnetewî de jî tê ziman ev dabeşkirina ku li Sûriye rû dayî ji aliyên hêzên navnetewî û hêzên heremî ve jî înfluenza wan bandora wan li ser Sûriya pêşerojê jî dê hebe. Bi rastî em hemû di wê bahweriyê de bûn jî û heta weke niha jî em hê jî di wê bahweriyê de lê ev dabeşkirin mumkin e gelkî werê guhertin. Bi taybet piştî li hevkirina yan jî civîna Helsinkî di navbera Putin û Trump da li wê derê gelek tiştê zelal nebûn bes tiştine gelkî zelal hebûn ji wana ewlekariya İsraîl mesela. Yani lazima sînorê İsraîl vegerê peymana heftê û çara. Di wê de gelkî zelal bûn. Di meselê dî da ne gelkî kufşa. Lê di werê rastiyê helwesta Amerîka di vê meselê de gelkî giring e. Ji ber heger Amerîka vekişê ji herêmê Ewropî jî vedikişin. Hingî bandor kêre dimêne di destê Rusya rejîm İran Tirkiye jî heta derecekê li ser sînor ka. Ev ne gelkî yani ne gelkî wî tiştê goteberî kelîkê gotî piştgiriya wê teoriyê dike gola wê ev hêz wê mênil cihê xwe wê de facto her kesekî herêma xwe meşêne û paşê li hevkirinek di nav va ewa de çêbe bi taybet pirsgirêkên gelekî Kurd di navbera Elewî û Sinne da.
یا گوتی خویا کرن امریکا بر درکتنه بهتر او تی خویا کر و تشتی گو امریکا تخوازه ده تشت یک جی داعش حولی را کرنا تروره یا دیجی درکتنا ایرانی لی درکتنا ایرانی لی دیجی استراتیجیا وای لی دیجی ایرانیش او جی هنکی بالکشا ایت دبیجه از هاتمش بوی ایرانی جالی کی وقت دبیجه از درکم لی بشرط ایران جی سوریا درکه باشا کی ویرول رابه او دخوازه ویرول بده روسا باشا روس بيج بوي تشيج بوي امريكا و ايران دريخن وتزاند نوادجي قالك بيمان وقالك ناكوكي روسيا وامريكا هر وها که کامیران نها د ادمنستراسیونا امریکی دجی هلوستا بتایبتی شیورمندی اولیان نتوی جون بولتون دست نشان دکیکو حتی کل سوریه استابیلیته کی سیاسی نیکرن امریکا سوریه در ناکر دبيجن بس امريكا دزجهن مثلا حتى انها ترامب هيجي سورة لسر فاكشاندني بنتاغون نولا وزارة الدروا هنكي نولا وكان هذا كلام كري كونسيا او لكاريه وانا باواي كي دي المسألة ميزينه لتالي وبريار يا رئيس امريكي به ويتشاوا تشبه يا منطق يا وكا دسريده جتغوتي او اره بیچکرنا خلق کی و اکرن لی چارەسەریya سیاسی و برنگ کی دی به و نل سر اساسی سرکتنا رژیم سوری و لشکری و به که کامیران اساسی الهف کرنه به بری دروجا يعني ده هندا خوانيين هزين امريكي لسر عرضي ده او هلوز دس نشان كرن كو نيزيكا هي حاسده لقال رژیمی نبدلی وانه نبدلی امریکا بخواه از نباورم برواجی بینا ام زانن ما گرگ چوی گوتی وانا تکلیه خب رژیم راو بکن یعنی دیتنه جدا جدا یعنی انفرماسیون جدا جدا جمرتين جبرويجي مقوتة يعني او هلوستا امريكا حتى انها نزل البناوي باندورك قلق جران برد شبه اونا بس يعني انها امبيجن وكا جو بيدا ايرو اللي تبقى مجلس سوريا الودر كونغري خود شكرن لور او دكوي چارچوا وي سياسته دا وي سياستا جو امريكا گوتيا وانا ايدي لازمه ديالوگ گوا رژیم راوي دوی چارچوه دخیات کیش بر انجام کنگره وانا اف بود باشه تا هوقاسی تا گوت شورش روجاوا تا گوت شهید تا گوت رزگار کرن تا گوت نظام آزادی اف چبو و جنها جاری کی دیب دیکتاتوری کی را دانستاندن به و تدبیجی دا کرم کش خود جهته او اف چاوا چید بیا مثلا دیالوگا بمرجیا کو ریوبریا خو سر دبیجی کو آماده الگر رژیمی بکن د رایا گشتی ده گوته که کو وکی کو نیزیک بونه کی ریکفتنه کی دناف بینا ریوبریا خسر و رژیمی ده رودایی حتی ده مدیا کو نیزیکی رژیمی ده بزاره ریوبریا خسر گلک جاراتی گوتن کو دناف بینا رژیمی و ریوبریا خسر ده وکی کو نیزیکاهیه وکی کو ریکفتنه کی جی رودایی اساس دوام جبیر نکن یعنی پیدا جروجا پیشی ده تکلیه برژیم رانا یعنی اونا ندشکین ویا بس چی بو دو وقت کی دا پیدا وی شروی دگل داعش وانا بهوری اکبار چی بو گویدی دکارن تش نمازن بکن وکج حجم خودر کوي جبروی جی دست بیکر هنکی دناوی رژیم دا ناکوکین چی بون لی اساس هر لسر دستی ایرانی لهفکرنا پیدا و رژیم جروجا پیشی و دست بکری حتی نه یعنی نه وقتی بجن به شرط و مرجع فقرن وقت تشتکی وقتی دشورشا گود بجن شورشا روج آوا حریم کردستانی تسلیمی واکرن هر رژیم بجه دکا جار کی دیو حرم بدم تشتکی نون نینا یعنی نه تشتکی عجیبه گمروف لیا وکم گوتی باشا هجابو وقا قربانی گو هاتنا دان جوی ملاتی گو جاره کی دی رژیم بنه تجاره کی دی بجه د کرم کا تجاری او چبو نخوا و جاره کی دی چوساندنا هزن ولاد پاريز و نتوا پرست و نتوا يعني وكما مثلا هزكي نتوي كردا او چبو چوساندنا ما حتى وكيرو دوام دكي بشرط مجبر رژیم را دانستان نگه ما ده
شرط و مرجات دینه هەگە نەسەر شرط و مرج بن ئەف چاوا چێت بێ ئەف خزمەتا کێدەیە ئەڤن پرسێ گوەرنەکردن ئیرۆ ئەم بەرێ هەرێما مەلکودەیە کیە بوویە سەبەبێ vêyeka hana وڵاتê me lazim e bi rastî hesab ji wî xelkî bixwaze ew ê got niha dibêje rejîmê carkî dî vegera û bê şert û merc êma em amadena Kek kamîran eger rêkeftinek bê ragihandin ku di navbêna rejîmê û HSD de yan jî rêveberiya xweser de rûdayî wekî Encumena Niştimaniya Kurd û Sûrî wê helbesta we çi? mebesta te vegera rejîmê Belê Enha êma esas bi dihê salaya şêst heftê salî me jêrdestî vê rejîmê û rejîmê weke wêna me xebata xwe kiriye. Em di baweriya min de em carekî dî amadena wê teknîka xebatê ya got me wextekî dikir carekî dî em vegerênin. Helbet wê gelekî rewşa me aloz bê, gelekî rewşa miletê me aloz bê. Lê weke min gotî em hê jî nebawerin got serketina leşkerî yan jî bêçekkirina xelkekî معنا وێنا گۆ rejîm bi serket newleya heta weke îro herkî çi bêjê were bêjê Beşar Esed mumkin e îro weke realîta siyasî pêre danûstandin tê kirin lê pêşeroja wî Sûriya de nîne pêşeroja vê rejîmê nîne pêşeroja Sûriya nemumkin e Sûriyeke navendî bê di destê Elewiya de bê yan destê Sinniya de bê lazim e dabeşkirinek ji vê wêra bê yan ewna Sûriya wê dabeşkirinekî çawa dabeşkirina دەسهلاتێ یان jî li gorma yanî navê wê na jî federalîzma yan rengekî federalîzm yan rengekî dabeşkirina deshilatê ji ber got nemumkin e ti ji sedî sêzdeh carekî dî Sûriya teslîmî wa bike girêka destpêkê ya got me carê ji Ewropiya Amerîkiya jî me fêm dikir gelo sibehî şoreş bi ser ket wê pêşeroja Elewiya çi bê her gav ev pirs hate kirin Na îro aynî tişte gelo Elewî bi ser ketin pêşeroja Sinnevê çi bê ji ber wê jî ez nebawerim weke gotê gotin wê carekî dî rejîm wê Sûriya hemûyî destê xwe da êm di baweriya min da wê destûreka Sûrî ên Min li ser wê yekê dixwest ez rawestim kek kamîran na li ser destûreke nû ya Sûriyê tê axaftin heta nav jî ji bo wê destûran nû êgo hatine destnîşankirin hene Rûsyayê berî çendîn roja destnîşankir ku opozisyonê navên nav ji me re diyar nekirine lê destûreke nû ya Sûriyê dê sîstemeke nenavendî li Sûriyê bisepîne yan Rûs bixwe di serê yanî di krîzê û pey krîzê bi hinekî ra gelekî jî bi mesela Sûriyeke federal rebûn Ez pê dihesib niha belkî kêmtir piştgiriya dikin lê dîsa jî wê pê re bin ji ber weke min gotî çare nîne kaxezeke pênc dewleta heye pênc dewletê dibêjine de small group Emerîkîna Frensîna Brîtanîna Siûdiya Urduna ew jî di eynî çarçevê de yek tê fêmkirin ji wê kaxeza wana bi rengê federalîzmê Sûriya werê birêve birin weke berî kêlîkê min gotî te nemumkin e Sûriyaka pir netew, pir ol, pir mezheb, garibê carekî dî piştî milyonek xelkek kuştî, 10 milyon derbeder, garibê carekî dî wê xelkî bêne cem hevdû weke got tiştek nebû. Li vir dixwazim vê babetê jî bigirim desta kek Kamîran niha di civînên Riyadê de berî demekî Kurd ku Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê wekî aliyekî serbixwe amade bû gelo di destûra nû ya Sûriyê de Encumena Niştimaniya Kurd û Sûriyê dî bixwaze weke aliyekî serbixwe amade bibe û di nivîsandina destûra nû de nûnerîtiya berjevendiyên neteweyê Kurd li Rojavayê Kurdistanê Nego encûmen wê bixwaze esasen em bûne laşekî serbixwe di desteya danûstandinê de desteya danûstandinê carê şê ji şeş laşa pêk dat berê gertû vekê vêne belê بۆ heft na em bûne laşê hefta em bi ser bixwe nedwirda em hem di koalîsyonê de nûnerê me heye hem jî encûmen bi serê xwe nûnerê wê heye û ji ber wê em dibînin got ev gaveke gelkî giring bû ji bo nivîsandina destûra pêşerojeya Sûriya bandora encûmenê bêhtir bibe û bêguman em in nûnerê yê gokaribê tiştekî ji miletê Kurd re bike û em nabêjin ji sedî sed ew xwestinê got em dixwazin
ئەمەی کار بن پێک بێنن وێ گۆر میزانە قەوەتێ بێ لێ ئەمێ نەممکنە ژ مافێ سەرەکەی مڵەتی خۆ بێنە خوار و ئەس gelekî gejbînim di nivîsana destûrê de wê Kurd xwedî maf bin wê nebe maf bin kes nemumkine îro werê destûrekê binivîsêne hesabê elewiya bike sinne bike û xeyrî wa bike û hesabê netewê diduwa di Sûriya de nevê kirin nemumkine ew jî wê bê faktorê ne istiqrarê heger hesab nevê kirin û ji ber wê me got ew daveşkirina desthilatê belkî cara herî başa rengek ji rengê federalîzmê nemumkine belkî neweke vê dê belkî neweke ti devera bê wê taybetî ke Sûrî bê û bandora encûmenê di nivîsanina destûrê de piştî got em bûne weke laşekî serbixwe wê her baştir bê. Rêveberiya xwe serger ew bixwaze di prosesekî wisa de cih bigirê rewşa wê çawa ye yanî wê bikar be ew jî di nivîsandina destûrê de wekî aliyekî beşdariyê bike. Hetan her jêrenîna. Belê. Yani heta weke vê kêliya got em taxebin weka ekseka Tirkal ser wa heye vîtoka Tirkî ser heye bes li hevkirin heger yê min texmîna me heger bêçek bûn ew rê mumkin e bi awayekî dî bêkirin. Tu ji min pirsê em weka encûmen baş dîbînin çi qanûnerê hêzê Kurda ji vir ji aliyê dî ji ku derê çi qa zêde bibin wê baştir bê. Ji ber nebûmkin em herin destûra pêşerojê Sûriya binivîsên wê dê sê çar nûnerê Kurda hebin û li hevdû nekin. Wê li hevdû kin. Di taliyê de berjewendî yekin ji ber. Belê yanî tu dixwaze bêje ku enekes e û ger rêveberiya xwe ser di nav va merjên te destnîşankirî de bi xwe jî amade bûyî dê bikar bê diyalogekî pozîtîv di nav vêna de we de hebê û wekî aliyekî hûn bikar bin tev bigirin ji bonî ku bikaribin bandorê di nivîsandina destûrê de bikin. Di alîna. Yani yek jê di serî de me gotiye me ti cara deriyê diyalogê negirtî. Me gotiye hinek mercin hene werne pêkanîn em hazirin ji wê diyalogê re û me deh cara jî gotiya. Rê bidina encûmena Kurdî weke vê qa dinyayê siyasetê azad bike di herêma xwe de. Weke Partiya Başî got ewa rê daye wana. Hevalê me hepsa de berdin. Vê siyasetê xelet dev jê berdin. Em amade ne ma ew berê negirtiye ew ne aliyek e. Çû serî baş e ne çû serî bi çi awayî yani ev rêveberî be yan xelkekî dîbe ji derveyî wana. Garibin cihê xwe di komîta destûrî de bi awayekî bigirin êm em baş bînin me tiştek em di jîwena nînin. Ji ber ew nakarê bibe weke berîkelîkê em gotî bibe giraniyeke baştir di nivîsandina pêşeroj ev mesele ne meseleke hezbî teng e mesela pêşeroja miletê Kurd e. Em li wê derê çi qasî giraniya me hebe em ê wil qasî bêtir qizanca bikin. Keka miran berî demekî Kurd heta berî di roja jî dîsa opozisyona navxweyî ya ku wekî yani hevkarê rejîmê jî heta aliyekî rejîmê jî tê binavkirin têne Rojavayê Kurdistanê li gel rêveberiya xwe ser hevû dû dibînin li gel hin aliyên din hev dû dibînin lê li gel enekese tu peywendî pêk neanîne. Ez temam nagehdarim lezbekî xwestin me nexwest em wa bibînin. Bi rastî ji ber ev em wana ti ew ê nan wana ew ne giranîk ewa heye esas rejîm e yani ti wara rûnê weke ti bi rejîmê re rûnê. Êma heta na ti biryarek ewlû cemenîn em rejîmê re danûstandinê bikin yan jî ye. Ji ber wê jî ew danûstana me buware çêne. Bûyê wa bi misyonekê hatibûn. Ew misyon jî va zelal dibe yanî hêdî dixwazin têkiliyê vê rêveberiyê û rejîmê rewa bikin bê ti peyman jî bi tenê dibêjin wa tesnîm bibin çekê xwe deynin carkê dî kerem kin ev Sûriyaya û çênabê ji xwe di cêş tê de hebin vê cêşek bê ew jî cêşê Beşar Eseda yanî misyoneke wa dî heye di vê warî de êma bixwe em ne li gel wana. Ev keke miran niha rojnameya Elwatan ya ku rojnameyekî nêzîkî rejîmê weke yek ji platformên medyayî ê rejîmê di hejmara xwe duhî de destnîşan dike ku encûmena sivîl her wiha encûmena leşkerî ya min bicê daxwaza hatina rejîmê boî min bicê dikin yani weke got pêşwaziyekê jê rê dikin dibêjin got jihê Tirkiye were bere rejîma Sûriyeyê were gelo ev yek ji encamên wan hevdîtina
وی اپوزیسیونا کو نشانکری گو پیامین رژیمی دیگه ریوبریا خسر باوریام دنا یا او گوهاتنا ندوی یعنی او تکیلی گوبونا دنابرا ریفبری و رژیم دنا محتاجی خلق کی وکا او گوهاتی قامش لی گوتنا و گوتی نوله دسویه جديده دانستاندن باره چه بونا حتی هنک بجن پیمانجی چه بویا دنا وادا او پیمان چاوا چلوه اب حتی نام نزانن اره ریفبری علی کیوا اوت که انکار دکید بجه تشکی ولوینه جالی کی دی بجه به شرط و مرج ام آمادنا به شرط و مرج آماده به دیما جبر و اتفاقا کرنا وکم سری دجی گوتی او جوینا تالی یا طبقه وک رواکرن و خوشکرنا ریا لهفکرنه و به هدی گوی خلکی آماده بکه وایا ام اتفاق سیاسی لگل رژیم دکن حالة اتفاقی سیاسی نینن جاره کی دی تسلیم و استلامانه تشکیلیا مخابن یعنی هن ریوبرین ریوبریا خسر دست نشاند کن کو پیوسته گران تورکی ناف دولتی دی پیوندین ناف بینوان و رژیمی ده هبن گوا کو ریکفتن من ده هبن بێگومان هێزین ناونەتەوەی بشێوەیەکی ئەوژی ئاگادار دەبن هەنگی چی پێویستیش هەبوونا گەڕانتیەکی ناودەولەتی هەیە ئەجی بەهۆڕ ناکەم ینی ئەرێوات شتات بێژن وەکە مگوتی ناتە بە ساڵا و لە هەرێمێ غیری هەرێمێ کوردستانە سووریا لە هەرێمێ عەرەب و دەڤەرەی گوتی کارێمەژی بەلکی لەوەر نەبوو مەچووە لەوێ دێ خویندایە ئەو نەمازانن بە چ ڕەنگی خەلکی خوا بدنا باورکردن یعنی امنا وکا تسلیم بونا یعنی مچک دانینا یعنی زورا مچوه و امریکا زور المد که یعنی بریجیش خام دوسته رژیم بون دخوازن شیوه کی دی یعنی دخوازن با آوایی کی قاعده خو بدنا باورکردن گو نه مولو ارزان چونا لی از بنا نباورم یعنی ابنا همو پروپاگاندا کل جدر ویا یا بن جولو گل کی کورترا و گریدای تکیلی PKK ایران سوریا مسئله جولو ج پیاده و ج خسریه گل کی مصرن آنگو آخفتنی گو حتی انها مکری که کامیرا ماتر سیاوی نینه کو رژیم با آوایی کی لشکری بره روجاوای کردستانی و پیش روجه که سیاسی گشتر لپیش روجاوای کردستانی گر لا اساس هيجي الورا يعني فرقك والقام شلويا لحسج نقول يعني رجيم شويه يعني اوجي دا تماشفان نبجي ولا تشكيلوني انا رجيم الويديا ورجيم وقت امنا بجن فقري او نابجم و اواوي لشكري وجويدي رابي لا الورا ممكن انكي زيدب انكي كم ومساله وافق ريدايا و بهدف يچكبه او مسألة يعني او يكا ياد دوا اواغو ام نوكا قشبين وخشبين نا ام خندنا كسياسيت كن خندنا سياسيت باوري ام دوكا كي ام قوتي اري خلق قوي بيچك بي بس اتفاقا سياسي ونسر اساسي بتني بيچكرنا كي ما دنيا بيچكريا ام ايدي سوريا تسليمي رژيم كن جاره كدي از ولو خندنا مش فيا وره في اوايا جبروي مگوت ابنا دلخوشی که چیت که راست لی لازمه ام حساب خوبکن گونه جاره کی دی رژیم بخورد بون ورد و واس سیناریویی ام جرا آماده بن او مسئله کدیه خودنا ما سیاسی برنگ کیا لی آماده بون اما جبوی هگر تشتک بود و براسی حاضر یا مجرابه بله اسپاس کامیران حاجو سروکی کمیته پیوندین در وی انجمن اجتماعی کرد سوری و هر وها اندام پولیتوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوری نصباس تماشاوانین هجاب ویاوایی مهاتن داویا برنامه یورویا باسی روش حتی برنامه یک دنیا باسی روش